Oke, setelah nomor merantau ke Lubuk Basuang. Oke, masih di teman sama Ranger ada Dajek Keyboard di sini. Siapa dia tinggal di kampung denai merantau kalau buah basuang simpanlah tangi denai ndak lamo setiap minggu piti den kirimkan setiap minggu piti den kirimkan. Namun cinta den keadian duo indah berubah sepanjang masa. Simpanlah tangi denai ndak lamo setiap minggu piti den kirimkan setiap minggu piti dan kirimkan. Terima kasih Uni ya Bang. Hey.
dia tinggal di kampung denai merantau kalau buah basuang. Simpanlah tangi denai ndak lamo satio